Twe guku origi wa Fanaka Real Estate na twina CEO wa guku Fanaka Real Estate. Ndienda atutaririe mifango iria menayo igie guku Sunset Garden mwena wa Mara. Good. Owa ku waithaka. Timoru. Uri okuona mafans? Ndio kuona mafans. Yeni. Hava itojitagwo Moses Bureithi ni CEO wa Fanaka Real Estate Limited. Na umuthi twi mwena wa Sunset. Na koguo urona endo atiga haha ni gate ya thina mbere. Ni gate irathondekwo. No gia tumathondeke gate njega muno. Tondu project ino ni gated community. Ni gated. Tuka make sure gate ile guka hau ni ya itago kimatadu ya kimataifa. Tugacoka tuka make sure ati mugunda witu ni twa fence wega round. Na ni ukuona wega uria tu fence ite na barbed wire. Tweka chain link na posti concrete. Ati ona rucio woka kana ona thutha miaka 5 kana 10. Yes. Ni ukorwo ke identify project ya wagurire. Iria bagurire. Ningi toima hau mwena wa mabara. Nona gina tractor guku cikiruta wira ku make sure ati barabara ni athondeka uria kwagirire. Na nikirona riu bare yoguo yothe around the project niguo kurathondekwo na intano igakorwo yuri yagirire. Thank you. Ni ku make sure atiriri wewe mwigithia wa Fanaka Real Estate ni ona value ya hari uraigithia. Na tugacoka thini wa project iyo tuka make sure ni twathimakitie konania obicon hari eri ni imakitwo kuringana haria wagura. No nyende umere atiriri uhoro wigie marihi na uhoro wigie thogora uyu witu tondu ni tubacirire gutiri mundu tangihota gukorwo akianjia o kahora marihi maroka atia riu hau tumarorete muno tondu twikite oguo thini wa amenities icio thona haha na location ta imagine ha 50 by 100 irathi na thogora wa 599,000 Kenya shillings. Ngiri magana matano. Ma 99. Yes. Na hede oguo ni inclusive ya title transfer. Ya title transfer. Oguo riu kuri he icio uti kindu kingi ugacoka gwitio thutha ucio. Na kindu kingi kiega ni ati base tutiracienda ci cash. No wabie na 10% deposit urihe kahora kwa muigana wa mieri 6. Thank you. Ateliu ati mweri ni wake wa March. Ateliu ungiambia kuigithia thaisi. Gwikinyira hau mweri wa 10. Niwe gwatira handu. Ona ntuge December. Niwe gwatira handu haku. Niwe gwatira handu haku. Thank you. Koguo wewe hau aturora we fan wa waithaka wa jini. Make sure ati mwaka uyu niwe gwatira handu. Na ukigithie. Na to kwe gwatira. Oke etikire kuigithia na kambuni ya Fanaka Real Estate. Na ni wa mahakikishira wita CEO. Wita mwene kambuni. Kuga ati guku ni kindu legit. Na nikile na thini wa kaida ka tukoretwo twi thini wa biashara twa celebrate mwaka witu wa kanana na tukoretwo twi mwena wa Ruiru mwena wa Kagudo Road mwena wa Mombasa Road tutari na Mombasa Road kuria Katani Garden ni ku make sure atiriri we uretorera hau tondu twi ground ni tuhota ku identify migunda ria yagirire na kundu kuria ungiona returns yaku na ihenya niguo so ithui twi Fanaka Real Estate Limited ni tukoretwo ku thini wa miaka 8 na delivery itu ya title ndiri kiuria ni rwaigwa mundu waku ni ngamarehera ino ya guku mundu wothe uguka aigithie na Fanaka Real Estate ndi guku kana wi no ni ngakurehera title ndukerira ni ugakenerera. So karibuni sana Sunset Gardens, it is open, inywe mweterero muke.